to run this. And then after that, aba Uganda Manufacturers Association UMA enteekateeka z'omworeko gw'amakorro bazanjorra mu rukungana rw'abanyamakuru orwakorerwa muri kansohoro ya district ya Mbarra omuri Kamukuzi. Tusuubira abajja okwolesa nti bayinza okuwera nga 12 ne tusuubira n'abagenda okujja ku mwoleso guno nga bajja kunukkiriza mu mitwalo 5. tureke kutina ngo amakorro ngateka kubagaramo abajungu n'abahindi netugabasa haza tukubasa gabasa tutagejire. Omutwe gw'omwoleso guno tuguyise promoting bubu through regional markets. Abatebekanisa omworeko ogwo murundi gwa mwendo mu ruburengero rw'izooba batugambira ekigendererwa ky'okutaha omworeko ogwo. Hatutokakikiriza nshitamina naha umunyamakorro kamara byona arikukora bya plastic konka wambuga nayifaho tokakimangu niwakugikora so nitugeze okworeka abantu ebintu ebyo nanga okubakwatanisa naba ine amakorero. Tubasuubira okuba nti bagenda okufuna akatale akanene kebadde batalina bagenda okufuna omukisa ogw'okuba nti bajja kubanga ebintu byabwe bibakola bisobola okubeera nga byolesebwa mu kitundu kino. Didas Tabado, chairman wa district ya Mbarra, nagamba ngo omworeko ogwo nuguza kutungura eby'obushubuzi muri Mbarra. Iwe takafai ebyo yene byona iwe nobasa kukireba mu ticho muti ticho buguzi bwa higuru konka wakisyaha nikiza kuretera abantu abandi bamanye ekiturukora. Hati ekyo nicho tukugirira ngo iwe cyone cyoyine kirete okyexhibiting ninga kirete ocyorese abantu abarokucyenda nibo bingi aherokwe. Amakorro garukurenga muri 120 mu ihanga nagateekateeka kwejumbira omworeko ogwo aha kishayi kaceeka kandi okutaha mu 20 zonka. Aha bwa TV West and Elias Artugusa.